Amlukhia long APHLC vote ki hangamai pamanpon. Langpher constituency long BJP asong atungpen radamai pi kibipon. Ingdenging koi rahini hempu karchu ningkan esek pen karchu. Langkong vai irui penar ni sikichua hitia long APHLC vote kerega maikang nipon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta long pen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tonpen. Non MP kiliga long APHLC MP a candidate je ai ka tharaphan ki ong dung vote pen ka pahai ponji aphan APHLC long klembang phubang phiatum vote ke hang pia mai paman pon boma songsi ke damtang jang mini phai kretrogarni manja dung amlukhia long APHLC a party atumpen vote ke hang pia mai padopon. Amlukhi polling station committee pen kapatir pipo na mayalong aluhiaman pen APHLC Central Committee dun maipu Rajesh Tiso Law Secretary Samson Teron Dihin Rimbang Rajan Timung Diuri Rongpi Youth Wing Secretary Sersing Be APHLC Thansaria Ro maipu Mohan Singh Tokbi Women Wing atum Youth Wing lapen APHLC ke kroyara tatum chetong do Bangso long non MP kiliga phan BJP Central Committee atum manifesto long Karbi long pen di mahasao radakar I Article 244A anta tokpon pedet laki isi mardar sonsi nang pinchong derlo. Athe ke do tang det anta tokpon pedet ke pusi APHLC Central Committee Law Secretary Samson Teron pen pachinipon. Candidates mate ining ke then nai la pen ke thek nai phan invite dun pe mesi vote ke jok pen invite dun ji pola so puthak non la 2024 Lok Sabha election MP election la sobha phan article 244A hempre ka pharman la ke autonomous state lo Karbi Anglong la pen NC Hills sabha phan me sen pen ke pach dan nun je phan parliament long la pen la bangso 244A la ke long standing demand busi pulo Ajir ke ding nai pen akar in nai lo la 244 ke la si ake hai sar chai ka thar phan APHL se hin pen ele tum candidate invite pon lo la pen alangli thekser apuna chak chokli maposi alangli phan sing invite dunang ji pu athepi banel tum dak sing invite pon si la dak mai do pon lo Amlukhia long MP kilika puthak rada tumpen che thanchi muma mai pachun pon pamelu la pen non la so MP kilike tribal pen non tribal ang bongsi kilik chedan pon pu pusi APHLC Dhansaria romai phupen than pachini pon son la so koson si ong dung pen la so bhut pen che pahai thegi ma la so aputhak sini tum discussion der la pen chuna chunrek po athipi ma non duke rat tum chini Karbi long rat pendima sa rat chini tribal pen non tribal among si bhut aron ke chedan lasi non du bang jong si ni ilitum tribal inglong so jong si je pai thek ser pulote ilitum ke kai sita matha nang ke choklo itum mang ke athipi man ilitum dak adon tin si sakurita bahani bang thom si pipo lata aki joy ben si piji ni tum jong si sarjai ka thar phan pahai thek ser ilitum epistel se party jong si pai thek ser pulote longle pota ta adi tum ka aki joy siron po pela inut bahani phan piwong galilo aso isia survey kori po isia rong pote la ikup pidat de jasi tum pota ta pipo lepen ke trading license lepen ke contract tanitum dak autonomous council dipu dak masinitum sabta piedi pen payment tanitum contract jitu bill payment tanitum regular piji dak bangke non ke ha kene dispur pen sipirong matidi ladak mane apawar pa bipin latum mane non itu
टीम कार्बी आंगलों लातुम कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल लातुम चारी थे थे मत मना पावर जे पोनला ला असम गवर्नमेंट अमा लद्दाख मंगे साकुरी इंदा पिथे देलो ए कॉन्ट्रैक्ट दा पेमेंट पिथे देलो लासी रादा तुम दु करेलो 73 years कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल दागली तुम दो कोकंता इली तुम रात नॉन हेलांग हेमंग से नंता लोंगले नसन मात प्लास्टर हेमंग से ला आरसीसी हेमंग के अभी पिन लो कार्बी तुम्हें मने चिंगथु थे पिन मने डेवलपमेंट अभी पिन असंची दुकोगलो लासी ला नॉन धु ला केसियर जान लोंग लद्दाख से इली तुम भूत पिनंग पो लासी लद्दाख मथात प्लॉट नंग पो इली तुम लांग पामे नंग पो अपor na तुम हनंग पिजी ला कंपार्टमेंट जितु भूतिंग कंपार्टमेंट लोंग दामरा ना तुम मिथांग अपor चेनरा असो लांग पामे सी ला केसियर जान लोंग सी भूत पिनंग पो anke ilitum itu sar ja kathar bangke ongdung ambut pensi ilitum hypo langli pe ilitum kemang long standing demand article 244A autonomous state lata ilitum joike pe longlok Kedamtang jang miniphai crate trogar ni lakha cresi Langpher MEC constituency Bukulia Higher Secondary Pathwa Klamalong BJP MP candidate Amor Singh Tiso phan vote ki hang PMI pamanpo Nobody Haran Singh de Vira Singh de Singh Amha Mudra Lekhe Rolen ki Bharat Mata ki Dunia Roha Labang so mayalong aluhia manpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang BJP MP candidate Amor Singh Tiso PM Madhuram Lekthe lapen BJP along klembang phubang phiatum chetongdun bangso along Langpher MEC constituency angkang along pen don pharo thomsu se kapre party atum BJP along kachipa okdun MP Kilik Hailu Polote Langpher MEC constituency angkang আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম আৰু সহায় থাকিব 26 তাৰিখে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তাৰপিছত জলপান তাৰপিছত ইয়াত Langpher MEC সমষ্টি আজি আমি শেষ কৰি যোৱাবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মধুৰাম লেখে তেওঁ পাইছে 16,141 আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পাইছে ইয়াত পূৰ্ণিমা ৰংহাংপি 4,093 গোটেই প্ৰায় 12,000কৈ অধিক আমাৰ লিড লৈ আছে এবাৰ যাতে MEC ইলেকশ্যনৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ পিছত ডেৰটা বছৰৰ পিছত বহুতো কংগ্ৰেছ আৰু APSLC আৰু ৰিজনেল পাৰ্টি যোগদান কৰিছে গতিকে এবাৰ এই Langpher সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 25,000কৈ অধিক আমি লিড পাম গতিকে ৰাইজে ওলাই আহিছে আপোনালোকে জানে এবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত সকলো কাৰ্বি আংলং বেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাচা ৰাইজে এতিয়া ওলাই আছে প্ৰত্যেক সমষ্টিত মই মিটিং কৰিব গৈছোঁ প্ৰত্যেক সমষ্টিও 1,000, 2,000, 500, 1,000 পৰিয়ালে বেলেগ দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে গতিকে যোৱাবাৰ হৰেণ সিং বেই ডাঙৰীয়া তেখেতে পাইছে 2,30,000 প্লাছ ভোটৰ পৰা তেখেতে জিত লৈছে এবাৰ অমৰ সিং টিছক তেখেতে 4 লাখকৈ অধিক লিড হ'ব লিডৰ মাৰ্জিন 4 লাখকৈ অধিক হ'ব ডিমাচা অপজিশ্যন গোটেই মিলিলে মাত্ৰ 5,000 ওপৰতে পাব 5,000 ওপৰত তলত মানে ওপৰত নাপায় মানে 5,000 ওপৰতে পাব অপজিশ্যনে আমি বাকি 1 লাখ প্লাছটো ডিমাচাৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টি দিছে ইয়াতে আৰু এটা সমস্যা আছে বকুলীয়া ঘাটত কি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কথা ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো আমি
চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু তেখেতে সোনকালে এইটো চেংচন হ'ব বুলি তেখেতে আমাক দিছে স্যার আর একটা সমস্যা আছে বকুলেঘাট মেডিকেলৰ পৰা ৰোকেশন কলেজলৈ মেডিকেল কলেজ পথটোৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এইটো আমি স্কিমৰ বনোৱা হৈছে এইটো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি এইটো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম স্যার আৰু ফৰ্মাৰ বডি ৰং পে আৰু পিডাৰ দিছে তাৰ কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় আপোনালোকে জানে যোৱাবাৰ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনত বডি ৰং পি অপেনলি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ দলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে তথাপিও আমাৰ যোৱাবাৰ লিড কৰিছে 2000+ অভিজিত ক্ৰয়ে তাত লিড কৰিছে চিন্তামণ বস্তিত কি আৰু তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফেক্টৰ নহয় নেকি স্যাৰ নহয় আপোনালোকে জানে যে এতিয়া কাৰণ এতিয়া দিনে দিনে সদায় যোগদান কৰি আছে আজি এজন ওলাই আহিছে বা এজন ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰাটো আপোনালোকে দেখি পাইছে হ'ব Nijang Karbi Anglong Jinthong Hawar Rongjang Phong Sensalu Aklamalong Kedamtang Jang Minipai Great Trogarni Ingdeng Ingkoi Rahini Hempu Karchu Ningkane Sekpen Karchupon Laso Karchupon Hot Kijut Siar Nia Mayalong Alhia Manpen MLA Rupsing Teron MEC Avijit Kro MEC Het Sing Rongphar Sod Dhorom Akurusar Gurupo Soron Sing Tokbi Lapen Kaprek Manpeng Kidotum Chetongdun Ohem Puanam, Ohem Hemanam, Ohem Theanam, Pinyani Teme, Ladak, Rongjang Pong, Jia Prang Aprang, Nana Pang, An Susi, Aki Thi Pen, Aki Din Pen, Sar Pen, Lar Pen, Abi Haren. Bangsolong pinang an Karbia khai ka chingthur ji phan la pen Karbia thorom ke misen ji aprang ka paprang dunji kai keta ke misen ji kai keta ring dok ring mi pen ki dolong ji phan la pen Karbia jutang jubat khai kai ki ke ring et ji phan che than chi mumpon lasu ki jut sia mai angdeng hemphu kar chu sitami misen mi et pen archu ponlong pamilo Jinthong pen Rajiv Ingti Karbi Longri Abirta Kedamtang jang minipai Great Trogarni Nijang Karbi Anglong Langkongwai Irui Benarni Sigicho Hitialong EPHLC atumpen EPHLC candidate je aiga tharaphan vote ki hang pia mai padupon Laswa Mayalong Lawrence Teron Sangpi Kajirong Pipi Cleaning Son Rong Hang Gladson Tisu Lapen EPHLC phaning ka che thera tatum chetongdun Non ke bangji jang minipai ingkoi ra Trogarni EPHLC party along vote pipen pahai vekha athe EPHLC ke hailo polote ke beke chia sotoma phan ke EC voter list along amening than pon vekpo lapen tribal aso phan sakuri pencheng lok asona son prek jam kaching thora sayamu anta pipon edji usi EPHLC asongja pia tumpen lamjai pon tapat pen Barnabas Bay Karbi Longri Abirta Lapen lapang so street corner pen ong dung atu mapanik tum pini pari long lo lapen ong dungar mu nilitum bojar pen seta mena chitong dun lo lapen lapang so pen ajok nilitum nangkar judun long anatu mana bangke nilitum maphan nang jok wekji kusen nilitum phan lamchak na chipilo lapen lapang so non MP ki liga bangke labor dar long ana bangke nilitum maphan e pakta BJP phan jok jelo kusen nilitum maphan ang ton rat pen nilitum nang chithan kon lo lasi don border issues bangke nilitum non street corner pen sinili tumpang dak pon lo MP ki likki hai lo pulotang te nilitum albang so alam ki aputhak parliament long nilitum APHLC pen ke chitoidun ke hai jai ka thar sarai sutat alangli border alam aputhak alangli lam ningji dun vegji la pen alangli labang so give and take policy la non kedam tanganing kan rong ko an lo ne phan kepedo hurisai ajoine labang so give and take policy ni tum ing than vegji lasi labang so street corner pen ni tum rara phan ka pachini bangke lanchor lo tangte patumi labang so CM program along akhai MLA Rupsing Tron kathar sara phane pu coursenem pu labang so puthana tum PSLC song panang tum ko pilo labang so lam puthana tum than pe klat ke coursenem gormu ke nili la non Karbia rona long pen mate aka brega long pen isi compare dam nangko mapang baram nangko isilam Mr. Pen Mrs. Ma Miss Pukela KC abbreviation English pen kitok kipudam be la sinili yong si inut single mate bachelor mate kopene sarmarlo pulotang te nilike Mr.
pusi citok po masar pusi ta citok po ma pene Indian na long ke Shri pusi tok po lapen ko mane sar pi marlo pulotang te alang lipan ke Madam pusi tok po lapen English abbreviation na long ke Mrs. buke Mrs. MRS dota bangke la ke kumat ni apiso pusi ki joki pudam lasi Mrs. putok lo pulotang te nilitum international long ke non nili chora bangke nili kursi nang tok don pol ke Mrs. pulotang te jong si Miss pulotang te la ke amit thanga kursi ci tok bet po lapen kursi nem purmu ke alang like nilitum sar medama bangke alang like bangajat alang like nilitum pan la avi pe namat sila ke break dake la bangke nilitum nang kidun chora pol la ke kursi nem puntum pune laken ko da dokumen long pen market tokta Mrs. buke laken kapor hi tum la pen ki thek long tum si bujinang ko la pen ong dung ke thek atum mangke lake thanga lama bi athema pinang anar long non society long ta ka prega society tu mangke apina na kurtok eduk la bangke bang khelo to mine seta non international long abbreviation long mangke Mrs. buke lake ko marne apiso specifically ki jong pon nang ji pu phan la si non ko marne apiso pulo tak Mrs. pusi pui Mrs. Kro pusi pui ma Mrs. Kathar puta pui ma Mrs. Ingti pusi ta pu pulake tangte Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardom.